ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Kum ka jingpan kre ya ka election MP Lok Sabha siteng samoy jong ka Shillong Parliamentary Constituency ha ka arpusan tarik yong arjar punrio ka Voice of the People Party VPP kala hiar sa Secretariat Ramrai ka West Khasi Hills District nagabenta banit penitu yo kurtong ka party uba ka party kala dapan penskam u Dr. Batskem merbo. Habang leceh ketika jaka kabaka jingya lang lapen long hayo Ramrai, lalak ban saki ke jingya don lang Presiden Rangba uba Ardent Miller besayo mod ki MDC ke parti u Dr. Jeresman yau peniau na nong ston uba Puel Soklet na mautat Raishan ki nongkit kam ke parti haringkat ru u Dr. Batskem. Shipenta na ke jingkran ha ketika jingya lang uba Ardent ula kenok kala halor ke jingkran uba Lahkmen rembui u Menteri Berikmi ya ketenat pulih putih uba ong yo uba Ardent bau deban lau ya ke Ïit-Khmat yong bu un yoi ya ki jing sisa. Uba Ardent ulaong bau deng ya kayat Ïit-Khmat na marga jing palang kasngi bat kumta unam pat yo menteri ban lau ya kayat Ïit-Khmat Lieh jong u yo uja Lynti ban poi sa Secretariat. Dolor kata ulaong baka long ka ek basngo pala baka sarkar ka kadaw siya karay jong Supreme Court hakabaya day baka jing hap ban pandap kinoy kay ya ka MTAT ban pinti kina ki long ki babit kat baki badan jing day bat ka sarkar MDA pat ki yo syong kali bata yit yong. Ban kento Haibang Kren Biria yang di minister beripay ke pulih ke putih. Ublangnya nama rupay yang akan juga sini si bang Kren apa perang ngedeng dengan Ïit-Khmat yong baka palang ke sini mentah te kawan ke sini dalam kedong amdan kam dari Ïit-Khmat yong ngedeng te kembali uang anak kuno oh parang udah ban launo atau Ïit-Khmat yong bau ni imha kuno yang nak hukum jong ke Supreme Court. Nanti kan numpak wenghi, ngan numpak lawi tu Ïit-Khmat kembali ni bah Lahkmen, yo imla, yo impul tisu sa Secretariat. Ngan numpak law, dan ngan siya tu, mo ngan siya tu, lagi ngan sepentai kania ramba, sepigi patba. Oh so sambut, bagi kita ki minister report kesarkan MDA, ki kedong Lahkmen, Shah, terai jama Supreme Court, hanya menjadi bakat katakan training, lagi katakan tes, yang dinaikai, bagi orang katakan MTET, lagi katakan teacher eligibility test, ban pintikna, berpilong dinaikai, bertwit, berhikai. Ini itu dia kata. Hendak masuk pula kalau balai tadi dinaikai, bagi penterikan nak unmut, kata ki pun kirai jemput ke Supreme Court, ke penik ke hukum, tanggi katu kali, ki berapan penen kam yiyang, hendrahami kemudian kecilai, baka sokal NDA kia tak yiyang, balai pada kata penteri kam hot, nanda ke court, ke mahami kecing kai, kecing tidu yang tu, kempen siap, ki prijuki ki kai dau yang tu. Dai tak adu rakyat mengene nak tu kecing tepong bagi sang banya kena menriu mereka dang ya kecing kai dau yang tu nampak ke kut kala keren kuno nang bagi nai dai ya kecing juga nai dai ya kata hakim le oh pan pak training ni kena dai ni keren dak keren tan ya kata kat tes ya kena dai lain ke exam kena dai ni orang wala bank ni kena dai sange bu duty election ni kena dai sange bu sen bagi ni shin census kena dai piang ni kena exam pipa election census pipa duty election katula pan kabaret pipendu no menta piang pan weng no kata deficit system lagi kata kacing sistem ko belum kecil kersan yang dinaikai wala nak tulong naikai kalau nang rit manuti betek sikam hikai pion ni penpa yang kepulih dan ni kini kita kecil temu ke seni yang jat memberi berjong oh benda di pates dinaikai di pat training dinaikai di pat exam dinaikai Lagi kepor korek exam pat kiong wat penpil yang itu dari ban penpas nun. Bagi kisubah ban penpas nun bagi kuak burung haga percaya India menong bah bun di bapas haga jelag jadi mentoi ban pas lagi kata kualiti lagi kecil pas kamlong kepala ban
เป็นสตาร์ทอีกคนก็จีบางทีคนที่เอ็กซามที่ประเภทแล้วนี่เป็นการบันทึกสัปดาห์ให้คอมเพติชันที่ประเภทกันเป็นตัวอยู่กับผมก็ได้โอ้ที่ไปบาบีโอ้สุดสมุทรkita in minister education ที่ประพาลาวยึดมันย่องอยู่บ้านเป็นฮานาโอ้ที่ไปบานี่เต็มยันไม่กินน้องยามที่มาชุกรันนักเลี้ยนี่นักตอกนี่นักยึดนี่นักว่าapa ni Kren ni di hotel ni tip ni nawak ni di shikno ni Kren ni di jingsniu wah snow plora mo apa ni Kren ni di jingsniu snow mong punban snow persya punban ni nanu kasi masdanyong ni jeng mani persya ni jingsniu ni Kren persya ni jingsniu jung drugs ni Kren persya ni jingsniu jung dia ni Kren persya yang dikam ni masniu lagi kilong dikam awna lagi kilong dikam nama ni kwa bagai cat meri beji kani mana cat meri sisa kabapa cat meri kabadani di Shillong ni bapa nama ni tip yang kata thmei ni jungi kat thmei juga cat meri badai kat wan kanget bangi wan sini kat potai ban kamai ka hak cat meri kabadip yang kamai hak cat meri kabadip yang akor ke puram cat meri kabadip yang tipri tiplei balai di snow lingo habangi Kren persya ke jingsniu saya kelima pergi pada na kaseng NPP kabayalam ke sorkar kabaju penduai bah lagi penlong jing duai bah hagi bapun ki kam ki jong ki PE ki lat pathai kubot ki ju penlong jing duai bah hagi jingalang ke jungki lagi bagi jon ni ke program haba tuai kuno pi hato nyem jidwai banong wat numelam saka jing penchoi bak sumar naga basniu hagi jing duai gen wat numelam saka jing penchoi sumar ini naga basniu kabagi kampat ni penjat ni kon sama ke ji ku ki patpa kabagum katawa ke ji kai kabajibun ban hikai ni ne pidwai taman penbet patpa ne kan kami ni bagi kemah bagi duai kini jiwai bagi duai apa nang tuan nam yalam ini jikin shoy but semua ini the voice of the people party kam kwa menyam ini kon sama syagi jing penshoy the voice of the people party kam kwa menyam ini kon sama jong jatri syagi jing sneer hey mal negara tuti patabe ijeng daga jingsul panyalam Lynti ya ga jatri haga jingat Lynti namar lana ka sniu ka sme ka klein ka jur haga jatmriu ken mau kung ga jatmriu tibreu kung ga jatmriu ka bangai ya ka hak ka shinte kung ga jingat play ka jo khasi ni ting ti yo sha da jukla ni ting ti yo sha pom perthat kita gini gini maham bala maham ni long shua man shua bagi ni ban le tam ini menteri agak sang, ini menteri agak pop, agak jingat Lynti ke sini. Ini malah agak bangsa, yang agak bambang. Voice of the People Party ke kuaman penpai pat yang agak jat beriu, syakat agak jinglong ke bawah. Nama itu kedan dan non, ke bawah pelayan air kum ke jat beriu, larang ialah kelipat sejisin, naga jinglong ke betlon ke beswai, ke bakla, syakat jinglong ke bawah. Baca ke jinglong ke bawah pelayan snow ha, oh kipat babi. Abagi Kren bagi snow ha em, ini kongen bagi long ke jat beriu ke bawah. Ini kongen belong ke jat beriu ke bawah, ini kongen belong ke jat beriu ke bawah trash tom, oh kipat babi. Namar kita tahu, ikwa akan bersnow happy kipat ba. Maka tahu ni kacing angnon kacungi, ikwa ini isha. Maka ni kita chat beriu. Pasal jalan tu play snow ha, ini tu kita chat beriu. Orang teh ini cingkerku, akan kita beri kita kacing. Kabang ini namlah sisa, ban pejang kum kita beriu. Kita ni kita play snow ha. Imra ban kerana kacing ha, tangan kita saudara juga himan ni. Ia ban penir ke jimha, aga jim ke jingi, kaba malang ke si, aga emlang ke salang, aga shnong ke tau, aga kai ke pateng, aga trei ke tak ke jingi ko ki patma. Anta ti ila ke ban bo,
bagi long shisha ke cek beri tiple bagi long shisha kata ke cek beri lani kumedon ki bong oh ke celah Meghalaya ke de celah Kristan ke shisha ke juhong imla banong kumta hendai ke bagi lagi pun bila pun pa iso bila don hok banong ke de celah Kristan imla banong kumta ila banong bagi pun ki Kristan dengan dia hai ke kapa kunno pat kata ke Shillong ke bagi cek beri jika long hari ni si ke bementa ko ki pat babi Habatin, pej bahagi ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya